Ki khubor ka Batesi TV. Ka undi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka jingya brio ha Nepal, nakadaw ka jingya ki ka basyarkay, ka bala pelong da kisamla jong kategori menta kala kiu syaka khat khandai ngut, bat uway na pedengki khat khandai ngut, ubala yam, uday ukhna ubadang khat arsnem karta. Ki telong kubor ke laitu, ba menteri ketenat kampo ying u Ramesh lekhak ula risanyo, bat ya ka shithi risan, ula pha sya menteri rang badu, u KP Sharma Oli, bat ya ka shithi ula penpoi ha ka jelang jong ka kunhun menteri sorkar jong ka nikari. Ka jing yakhi kisamla ka day na ka daw, ka jingkhang ya ki rinsan social media, kum ka Facebook, ka YouTube, bat ka X, bat ka jing yakhi ru, ka day ban persya ya ki kambam sab ha Nepal, bat ki khubor ki laitu, baka sorkar kala pelanyo ya ki ni ki rinsan social media menta. रिपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ नि गोली हानेको थाहा छ रिपोर्ट गर्नु थियो गएर देखाउनु तपाईको नेताहरुले Hey, up, ruko. Shwa fin shet da ka jo shi ka jo ko umpiang balapin don kam. Up shwa, namar ka ne ka kta ya ka kot ka kya jong fi pat kamar yang rukum jo. Da ka ba shet da ka ne ka umpiang kan tau bon jat ki jingpang. Henry, pim day pat ban the shanala ne ban thang pendono. Henry, minta ka ruko
neka repurpose use cooking oil scheme kala ban penkala ya kaneka umpnyang syaka biodiesel. Tinamar kata lembaka ruko kakot kakya per kamaryang rukan umktasyo.